الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Muna-muna mga palanggungan na Muharram Islam, murah-murahan yang kamu imaalok kamu waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala amuin supaya in kita niyo magaka pengajian serta pagpatuntum dahil hakalang sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi niya in kita manusia nagpipikil kita sin marayaw iban sin ikarayaw paginhawabaran na to labino ba na to in Allah subhanahu wa ta'ala amoy in diol niya nakato sarta dihil in nikmat da hindi hawawaw singgum ini labi haadlaw akhirat ingkatan sin marayaw amoy in kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan sin mangi amuat to hindi kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin sarta inyan katantan biyabaita kato sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi niya in pangadjiun na to adlaw ini atau waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala aun hamuk hadis banda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo pagpakuyag ha mga sila amuin makuyag da isab tumayma sin pag-ara masin Allah subhanahu wa ta'ala iban kasusahan ha mga sila amoy hindi tumayma kaniya dahil hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba qila wa man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. In baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ding hasabda niya ingkatan law niya sin ummat ko makasulod surga amura hindi makasulod surga hindi mabaya sumud atawa amoy in himinang sabab sindi niya hikasud. Laong sin mga sahabat kaibanan hawak tuyad to isiulong niya ya Rasulullah hindi mabaya sumud laong niya isiyo imagtaat kako sila yadto in mabaya sumud atawa makasud sulga in amon di magtaat kako na sila nadto in amoin di mabaya sumud. Jadi niya mga palanggungan na Muharram Islam matarang nakato sarta daran na to piyag tarungan in panawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ding hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala na may kato tanino sin parsawaban atawa kataan sin mga parsawaban ikadawhat na to sin kasannangan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na in magtag-ipon patuhan Rabbul Alamin sarta amoy ni in maksud hangkan kita piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala dahin ha tumpukan sin mga manusia dahin ha parman sin Tuhan Rabbul Alamin ha suratul Dhariyat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wala akulong sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari hajin iban manusia buat melainkan
hangkan ko piyapan jari injin ibang manusia supaya sila makapagtag-ipon kakulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari amuat to'y maksud hangkan in Allah ta'ala nagpapanjari kato. Amuin makapagtag-ipon kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang hadjayad to sin manusia, pakayon inakal niya iban sin pikilan niya, tumayma sin insya wayroon kawasa, iwan wayroon gaus, ahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil di hadun niya ini, labi luwa na to, hadlaw akhirat. Amoy in subay na hadja siya, tumayma, sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, misan siya himinang simbihayad to, inyad to katantan siya magkakunhan sin karayawan. In Allah ta'ala rin na magkakunahan si mga katantan ito. Amuin maksud sadya sin Tuhan Rabbul Alamin, kitaon, dahin ipon niya, ingaton bang hisyo in magsukur ka niya, amuy in siya, kialamod hatumpukan si manusia. Amuy ito. Nabangyad to mapikil si manusia, ando kailo magtuyo siya maglawag, sindaan, amuin hasupaya niya, mahati marayaw, sarta bang niya kihatihan niya, kapag ang gautaan niya namatan-matan, iwan mahugot halong simpangatayan niya, sinbang niya yaon hinanguntan, totoo, hikarhil ka niya sila Allah subhanahu wa ta'ala, in amin miyumuhot niya karayawan kasanangan dito hadarat sintuan na bulalamin. Nabiyayita ka to taniyo sa mga kaulamaan na to, dahil ha amin panghati nila, tungod ha amin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, matukmaon pa amoy in karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang biya din in luparagbos sin pag-iyanon pag-ibadat patuhan na bulalamin. Ada po ng pag-iyanon pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, subay law niya ingkatan, udyot baran mo yaon, kingnot kahibar mo yaon, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. At niya lilay nila yato hambuk-hambuk, law niya, aun doon ibadah kalbiya pag-iyanon, aun doon pag-iyanon ibadah qawliya, aun doon ibadah fi'liya, aun doon haun ibadah maliya, aun din doon hayaon long ta amuin fi'lul wajibat wal mandubat, iban si mga kaibanan nasabot din doon hayaon. Manjari dimihil kita long ta palambong atawa pagpasawa din dito hato tiyo supaya kalu batay na to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Biya simpagyan long niya ibadah kalbiya. Hati niya ingantong tatwi ini mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Habiya diin in luparagos niya. Katan sin ibadat patuhan Rabbul Alamin, inyan katantan piyatatarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sarta inyan katantan biya baita niya madtu-madtu, iwan sin tiunguran niya pa kaniya. In ibadat kalbiya pagyanon, amunain ibadah i'tiqadiyah. Hati niya amunain pangikat sin kita tungod paparkala sin amin pangannal sin kita harap pa amin umalok pa Allah subhanahu wa ta'ala injantong tayaon aun hinang niya biya na sin amin niyat sin kita halawman sin pag-ibadat ta pa Allah subhanahu wa ta'ala tawa pagtunay ta sindaakan sin Tuhan Rabbul Alamin. Naman jari sampai pa waktu tawihaon ini aun parengkato wala pa nakababatok tud marayaw sin amun mga ini biya sin parkala law niya niyat in niyat ini
nakasud siya atau nakalamod siya hapag iyanon ibada kalbiya. Iniyat amo na in pangikat sing kita hatungod sin parkala bang kita himinang nasin ini dia akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala biya sa pantunlong ta pagsambayang. In pagsambayang yaon daing hapanagnaan kau amuin himiwal karena magsakap na kau himinang sin pagsambayang mo dain haamuin panaw mo maksud muna magsud sikaw inyat to simud na inyat palaw niya. Hatinin sa kaulawla in jantong mo yun, nag-iibadat na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari hatungod singkatan hinangon mo. Doon haamuin, ini tungod pa amuin magpadyato sin hinang, atawa magpatarang sin hinang, in niyat yadto, atawa amin ibadat sin jantong mo yadto na siya di marakan, amuin di siya malikap dain doon haamuin hihinang mo yaon katantan piyangangan nalmo yung katan amuin kignot kahiwal mo hasupaya tumarang tuod indakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya tunay mo muna kaya tunay na sin jantong mo amuin di siya masasaw sin pakaradyaan di halikupan sin dunya ini subay sadya siya inyaon hinang mo siya karna sin Allahu subhanahu wa ta'ala sabab niya undaakan niya siya in nagpatarang haamuin pamhu ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta inyad to pialaton niya marikatot tani umat niya biha inyan biita kato sambil hambuk hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya innamal a'malu binniyat. Adapun ingkatan amal nasabot dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato inyan katan kaya sa sartaan sin niya in hati niya subayri makapuklas inyat dunhan karna inyat amuyat to in amuin magtugila kay mo singkatan hihinangon mo magpa ini sugpat manugpat singkatan hihinangon mo hatungod sindi akan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sinsambayang niya sarta iniyat mo amoy in maminigay kay mo sinda akan hinang mo yaon patuhan Rabbul Alamin ay ikaw inhinang yaon sunnat ka siya atawa pardo atawa inhinang yaon biya sa pantun sambahayang upat rakaat ka, 2 rakaat ka atawa 2 rakaat ka inhinang yaon hati niya iniyat to asal tiutugila na siniyat manjari pag-anggaw taan na sin ginhawabaran bihatin sa pantun niya na inyan kataan mga katawtay manguran di iyan makapuklas dahin doon halaw man sin aming pag-iyanon rukun iman amoy in pamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan singkatan mapatutta pamarat sayahan doon hayan di siya makapuklas din doon inamun pag-iyanon ibada kalbiya in sumuno kaniya amo na lang niya in ibada kauliya in katan bilis sarahun moroon ataw hipaghimumungan moroon halaw man sin ibadat tiyatarang kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ipapahinan sin Tuhan Rabbul Alamin haipon niya inyan katantan awon kaptangan doon sibo daka ini 2 asambahayang atawa 2 hauno-uno na ibadat di akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala tawa fiyardo kato sin Tuhan Rabbul Alamin awon doon haon ini pakanya ihahantang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam impaghinang kaniya sarta ingkatan babasahon doon hayaon inyaon katantan subayad to amuin urulon mo hilapal doon hawak to yaon biasin suratul Fatiha di yaon manjari gantian sinduka ing ayat halom sin Quran subay raamuaon in basahon mo sarta inyaon di da siya malawa doon haon in tungod paparkala niat amuin ibadat sin jantong mo yaon
Hati niya yaon in ibadah kauliya. Indila mo to'y nag-aamal na pa Allah Ta'ala, nag-aaka di ba sin pag-amal sin amin jantung mo. Awak to ko himinang sindiakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihatun hadda, sibo da yung kaunan hinang mo yaon, ba't karna sambayang, atawa puasa, atawa jakat, atawa paghaji, katahan sin rukun Islam 5, yung katahan sin amuin, hilibis sa ramuroon na to, hipaghimumungan mo, labi-labi na to na sambayang, di tuod man jari pindahan sin kita. Bihan, amurain urulon mo. In surah, halom sin Quran, di mo ra kakanapan sin dugaing. Subay rasya amin surah, uno-uno na surah imbiat bat murun, atau ayat halom sin Quran biat bat murunaon, di mo kakanapan sin dugaing. Damikian in panghindua, halauman sin sambahayang yaun, di mo raman jari kapindahan. Bihan, uno-uno na in nakabutang doon. Misan pa in kaunan mo, ini in ikaw imam mataod miya makadkay mo, di mo yaon man jari pindahon. Biya na sinarilong niya in muprad da, in jama da. Di mo at man jari pindahon, sabab amo at timpiatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in agi niya sallu kama ra'aytumuni usalli. Sambahayang kamuliya sing kita niyo kako, at awabiya sin pagpatarang ko kaniyo sin sambahayang, amo at tuin urulon niyo hinango. Na, amo yan. So, inhikato niya, pag iyanon lang niya, ibadah, jismiya, atawa pi'liya, pag iyanon. Hati niya, amin hipagpiil mo. Amunanin, kaptangan si mga kamaasan ta. Amin, nakaurol sin usulan, sin pag-ibadat. Amin, biyayta kanila si mga kaguruhan nila. Pag iyanon doon, hay niya, amin mga kamaasan, mag-iibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, di lang niya tayo maon inamal ibadat sin ipon bang di mag-akad into parkala. Amo na lang niya in kalbi qawli fi'li. Amo na yung inipag-iyanon, ibada kalbiya, ibada qawliya, iban sin fi'liya. Amo yan. Suway rato, nag-aakad katan. Atin niya, magsiho in pag-ibadat sin jantong sin kita, iban sin himumungan sin kita, iwan na sin amoy ini tindog mo, iwan sin lingkod mo, in ruko mo, in sujud mo, in katantan. Nag-aagad sila, amoy di sila yan tumagbutas. Manjari, in kataan hinang, dia akan kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, suway kato hatihon marayaw, ini Allah Ta'ala in nagdihil waktu. Di manjari kita himinang sin waktu ta, barsukuan ta. Apabila na di matong na in waktu niya, suway na kau mag-usus, magtuy himinang, hawaktu yaon. Amun di na kau magligap. Apasun mo kawaon in waktu panagnaan yaon. Amoy adtuin, kumbul hamuok, at tawa sa rayaw-rayaw ring mga amal piyang daakan sila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila rumatong na in waktu niya. Bihan, besin sambayan. Sabab doon na yaon, bang imano siya, magliili, apag hinang niya, atawa, in siya lumag, ligap dugain, doon hayaon na hambuk na isa kabaakan niya, dosarakula pa Tuhan Rabbul Alamin, amuin suway di maligap yung ginawabaran niya. At bating niyang biyata kato sin Tuhan Rabbul Alamin, la tulhikum amwalukum walaw awladukum an dhikrillah. Ayaw hikalipaga sinhinang niyo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala tumunay sin ibadat niyo, in alta niyo, in kaanakan niyo, in katantan makalikap ka niyo parkala pagdunya. Lamod na rin doon ha ayat yan katantan, di man jariyan tumahinang ligap. Suway us-usun na to hitunay in amoy in launta ha sin Allah Subhanahu wa Ta'ala rin di kato. Doon na ihikaupat niya, amo na in pag-iyanon doon na yan, ibadah maliya. Amo na in pag-ibadat, sin amin alta, piyangandol sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yan yari rin di halaw man sin kita niyo. Amo na in mga rijiki, tutukasan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yari halaw man sin ini kita niyo,
inyan suway na to mahinang pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't amuratin maksud? Hangkan kita piyapanjari, iwan hangkan kita rihilan singkatan dirihilan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, suway na to mahinang hipag-ibadat pa Tuhan Rabbul Alamin. Nah, amo yan to. In amin mga altayaon, bang tahito na ihakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya na si magjakat, biya na si magsaraka, inyan katantan mahinang kay mo, in amoy in bios kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, in amoy kitaon sin Tuhan Rabbul Alamin kato, amura in piil, amura in hinang sin kita. Bihan. Bukon, in kita undun haon, amoy do paragbos sin kita, atawa himumungan sin kita, atawa inniat sin kita, subay amoy magpagman in katantan mag-agad, iwan sin amoy in pag-anggaw ta sin ginawawaran sin kita tungod papiandaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na iniyat to mga katawtay manguran, amo na in pag-iyanon, nakalamod siya runhan, in amoy ibada, pe'liya, wala nakabutas doonhan, in tungod paparkala, pag-iyanon sing kita rukun Islam 5. Yan doonhan katantan. Aming katan sing pag-anggawtaan mo. Doon. So, in upat na sabot ini, apanagnaan, ibada, i'tiqadiyya, atawa kalbiya, ibada kauliya, iban sin pe'liya, iban maliya, in ini mga katawtay manguran, jukup-jukupan na ini, iban ipiatatarang na ini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sarta doon hamin na sabot upat ini, di kita manjari gumanap, iban di kita manjari dumagdag. Di taman dari itu dagdagan. Sabab inya tu jukup-jukupan na piatarang ito si Rasul sallallahu alaihi wasallam katut taniu, ingkatan hinang ito daing haiktikad, maun pa amin kaul, maun pa fiil, ingkatan yan biyawaita si Rasul sallallahu alaihi wasallam, imbiyaita si Rasul katut taniu mga katutay manguran, bukun Rasul in nagpikilan sa biyawaita katut, buat malainkan inyan biyaita sin Allah Ta'ala kaniya hipawaita pa umat niya. Kana in Rasul la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. In Rasul di niya hipaglagtik indila niya buat malainkan ingkatan sin hiwaita niya yan. Dain ha Allah subhanahu wa ta'ala siwuk da in kiyaaunan niya Quran atau daing ha Quran pianaw sin Allah subhanahu wa ta'ala pa Jibril alayhi salatu wassalam sarta maun pa Rasul sallallahu alaihi wasallam daing ha Tuhan Rabbul Alamin atau in kaaunan niya hadis qudsi amuin laungta way hiapitan niya buat malainkan diritso pa Rasul sallallahu alaihi wasallam atau in kaaunan niya hadis inyan katantan dahin ha Tuhan Rabbul Alamin wala in Rasul sallallahu alaihi wasallam nakakanap doon haya. Sa kaulaw lang pag-agama in Rasul wala nakakanap. Wala nakakanap sabab in siya ingkatan sinibayta ni ring ha Tuhan Rabbul Alamin. Hawihan nagdawang tapangan naron marayaw, wayroon kapatut sin ikaw iwan ako humanap pa pag-agama. Wayroon makaiyan lang niya bangha ako subay wihay ni. Bihad to. Wayroon man jari maghimumungan na bihad to. Sabab in Rasul, wala siya nakabayta, bangha ako bihay ni. Hapikilan ko bihay ni. In katantan yan dahil ha, Allah subhanahu wa ta'ala. Man jari, aun pa rin ha mga ibadat. Amuin bistahon kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mapuas dahil ha nasabot upat yan to. Amo na lang nin pag-ianon, pe'lul wajibat. Wal mandubat. Amuin hinang wajib ingan niya wajib buat malingkan bukon ikawin kaya wajiban sumagawa kawaon mo pakinhawawaran mo inyad to panggausan mo hinangon mo haamin hinang marayaw karna sin Allah subhanahu wa ta'ala ibtigaa mardatillah hinangon mo karna sin Allah subhanahu wa ta'ala
haamin bukon ikaw in kaya wajiban. Biya sinuno. Biya sa pantun, aun tay mangud mo, atawa, aun bakay-bakay mo, nalapos na sinutang. Ada pun in kaya wajiban doon han, amo na yung ahli sinamin yadto, bangway hikawayad, suway amo at mamayad, yung mga katawtay manghuran niya, kakampungan niya, sumagawain ikaw hat kamo bakay-bakay. Amin piyanggausan mo, ako na lang mo im magbayad sinutang mo. Bihan. Na inya to kiyawa mo yung kawajiban nito, karena sinallahu subhanahu wa ta'ala, bistahon kay mo sintuhan Rabbul Alamin, ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inya to, dahil ha mga pagpaibog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin mga hinang, amoy in marayaw, bistahon sinallahu subhanahu wa ta'ala, katutan yung pag-ibadat. Mataod din ang mga ibadat, doon hayan, aon doon haon, ini, di nakakausan sin kaywanan, sumagawa ini kawin ng kausikan niya, bistahon kay mo, ibadat sintuhan Rabbul Alamin. Damikian mga hinang pag-iibog-ibugan, longta, biyasin mga ibadat, longta, mabaya kau maghinang marayaw, ihsan, halaw man sin kauman, magtuwihan, dimihil kau para sa na tao, ibutang ta sa upama, in ka mo nakapaghula hambok lokal yaon, malayo imbiya mga pagsasawkan tubig, magtuwihan, naman jariin ikaw yaon nakapikil, magkali, amin doon masuk halaw man sinamuin, ini launta kalumukan si manusia, atawa kapunan si mga manusia doon, naghinang kau nagkali tubig, manjari miyabot man kau magtupaamuin, ini tubtuban niya yato iabutan na tubig, sarta amin sa kira-kira in tubig yaon di na siya humundong in pagtubod niya, doon hayaon na tiyakaran mo sa biliminaw na inyad to, manjari ang pakaw si maukbihan deng halaw niya, ang pamuki naman kita pagkain niya on marayaw na, amin na nawag-tawag na kaupalamsing kauman, mga katawtay manghuran, yari na intubig na to. Ikaw yung naglugto, ikaw yung naggasto, ikaw yung katantaan, pag-ubos lang mo na mga katawtay manghuran, yari na intubig na to. In maka, korendihay niya, min suko, kung maka, sinisiyo na rin kato taniyo, suko niya isa. Hati niya inyad to, biag mura sinikaw, atawa biag inihinang, biasin kabtangan long niya, inyan pisabilillah. Hangan sinallahu subhanahu wa ta'ala, haran sin Tuhan Rabbul Alamin. Inyan to hinang marayaw. Naman jari, bangkaw mabaya, aun doon mabaya, lumag sila may marayaw hinangon niya, amin long niya, ini pag-iyanon lang ni ihsan, maghinang marayaw, subay in ihsan, di manjari tumubo doon haon, indugal in astol, gamayan tumubo in kugkuyag singkatantan, dahin hapanagnaan himinang timagna sampay pakahinapusan o kahinapusan niya, magkugkuyag katan. Manjari subay aon doon, atawa aon nakapikil duga ing labiring sinapikil sinambukid to, uus niya kiyali doon haon long sinang kataw, na in parkala ini aon kapiligruhan tiyo-tiyo. Sabab may ta long niya adakala paghulaan si mga ini hilam, mag-iklog in hilam, mag-anak din doon haon na dumatong in sakit biha pa mga anak kapo. At awap sambil pabaran malapay. Bang bahalong niya tapunan tanay ni kagi. Butangan tanah jaman to tubo harap man to pababa ito. Sarta butangan tanay noon umbak-umbak pagyanon niyon na manjari ini kau magbiya-biya na hadya kauhan, yad to na hadya biyang gumaing tubi. Amunin pagtawa kong sing kama, asan ta nakaunad tulong niya lunggang. Maglunggang. Na, doon hayaon, inamin nagpanagnaan nagkali yad to, kahunitan pa, inamin maglarok kau matusin gayong mo, yuhukutan sin luwid, magbisod pataas. Ampay niya tuwayon na paglarok sin gayong, magbisod pataas, mag-biya-biya na hadya kauhan, yan to na hadya tuwan, gimuang tuwid. Natanto, inamin niya to, nagpanagnaan ito, payahan sa mamita, simo din para sa hansing katantan kumawa din doon. Sababin niya,
karna sintuhan Rabbul Alamin. Fisabilillah. Manjari, aun na isang nakapikil hambuok, mabaya himinang, amin hikasung sin pagkala yaon, labi indayaw niya. Laong sin hambuok yaon na, biano paragbos, mabugat pa sa ni magini umbakwan kita yan. Ini maglunggang pa kita. Lumag na kita si maluhay, na pahinangan niya na isang madto, amuin, palsok patansin yadto, harap pa kurinti, pagdupon mo naman bihan si namin yadto, pagdurupunan yadto, yadto na namin ang sutin tuwid. Magduruhon, indayaw niya. Manjari, aw na isang makapikil dugay, labi na yung sinyadto, kuyakan na yung katan, mahita, anong sinambu, pagdayin niyan, gimuha na yung tuwid, maluhay na gumawa akatantan, papangsuton na hadya, labay rin ha kurinti, ako na yung bahala, bihan ko na ini, tuwin katantan kabayan. Siya isabi mamising tuwo katan, supaya inyad to, mangsut na sadya, harap man to pakabayan, ini kataw tayo manghuran niya, na tuwan, inyad to ang na yung sarayroy amal. Yan, bistahon kato taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala ibadat, labi-labi na tuon, sa kaino, piyag kakukunahan in tuwig yan sa kainin mano siya si masauk doonhan kay makawa ampay niya to yung sud mo pa Allah subhanahu wa ta'ala karna niya hangkan mo siya hinang inya tutuan mahinang siya sadakaton jariya dahil hapanagnaan nagpuunan simpikilan sampay paruhulan nito dihilan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala amal dakula misan sila miya matay na masinaman magtutugod inamin karayawan si mga silayat to yan. Naon pa rin doonhan, mamista pa pag-ibadat, bistahon pa sin Allah Ta'ala ibadat, amo na inhiminang law niya sinhinang muba, ati sin muba ini, wayron hukuman niya, hinangon mo siya, away ka uno-uno, na wayron day sab, uno-uno matungkay mo. Di mo isab siya hinangon, inya to wayron day sab, sumakawa lang niya, bangkaw magniyat, hangkan mo hinangon, mabaya ka humampit karayawan karna sin Allah subhanahu wa ta'ala inyaon tuan mahinanguray sa ibadat. Biya sinuno in parkala sin kakaon inasalan niya iban sin inumon in katanong na sin uno-uno biya panjari sin Tuhan inasalan niya mo ba at inawayron hukuman kasi awayron hukuman bang mo siya hinangon karna sin Tuhan inyan katan mahinang mo pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sin pagtug yaon mo ba hukuman niya nalaw mo matug na ako sin ini kuk pa yaon sawab may ta ako matug sin ko pa supaya kung makabati lapit adlaw makapag-ibadat ako pa Allah subhanahu wa ta'ala tuan inamoy niyat mo yan to sin amin pagtug mo yan to wistahon kay mo ibadat sin Allah subhanahu wa ta'ala at awalong mo kumaon ka sin kakaon yaon iban sin inumon yaon law mo kaunon ko ini karna ini sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya pumusog in ginawabaran kung mag-ibadat patuhan Rabbul Alamin in asal-asalan niya yaon mo ba mahinang yato ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala naamo yan mga kataw tayo mga mura banghad dya maurul tayo mga inikatantan mapapatok ta pa ginawabaran ta kapag anggaw taanta amin magmisla in katantan sibo da ibada kalbiya ibada kauliya, ibada fi'liya, iban sin mga nasambot kadto katantan, amin parayaw tak ingkaagi ta maghinang kaniya tuwan, ikaw na in sa reo-reo manusya, iban ikaw na in pag-ianon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makasudsul ka ding mga umat ni. Ikaw na to. Sa sumagawa, mataod di sabdon hayan, hindi mabaya sumuod. Isir mga rin mabaya sumudin. Dihan. Bang tatuan bistahon, in taod sinamin di mabaya sumud, landok siya mataod. But biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In banus hindi mabaya sumud palang sulka, biyayta sin Rasul in ummat niya mabahagi makakapituan tagto kabahagi. In kapituan tagduang kabahagi amot hindi maba sumud. Amot hindi maba sumud. Amot to in simusulang hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
inamuin kapituan tagdua. Hambuk dari nga tumpukan nito, inamin biyayta sin Rasul, mabaya sumud, atawa makasud ng mga umat ni. Kita kau yan? Bang siya, bistahon si Manu siya, imbanos sinamuin dito'y mabaya, mataod. Hindi mabaya, sumud palam sin surga, deng sin mabaya. May ta. Sabab, dahin ha mga parsawaban, biyayta kato, amo na lawang sin saitan, sin iblis, yari ha ginawawaran na to. Amin kagunahan sin kita tambulon ha supaya rin makasudin saitan, gamayan in kaiwanan pala laon pa'y lawang. Bukon hadya pakiputon sumagawa pala laon. Ukawon sinamin ukab tighan niyo. Ukab, tali ako no tuwan, aon doon hakin hawawaran mo unuming taod sin lawang, subay mo ang tambulon. Matambul mo yung hambok sumud deng halima. Matambul mo yung dua sumud deng haupat. Matambul mo na yung upat, aon pa masiro alawang ukab. Inyan kagunahan sin kita, tambulon katantan. Sa butong taron hainin mga kalawang-lawangan. Hasupaya kalu-kalu karagdagdagdagan in taod sing kapituan tagtong katumpok keto amoy makaagad dito sumod amin tumpukan hambukit hambuk lawang doon ni lawang sin iblis da hindi kato amo na yung pagyanon lang niya al-ghadab, amo na yung dugal, amo na yung pagkastul. Tuan, pila na inkaw man nalubok pa nagpuunan deng hapagdugal, nagpuunan deng hapagastol. Inyan kataan deng ha syaitan, deng ha iblis. Inya. Kaunahan tayo ni matambol, ini ni. Amoin bukon kita, maus magdugal, magastol. Biya. Sabab in kataan tao, nag-ipat sin ini, di tuan makasud palam surga, dito siya maghambo iban ni iblis, iban siya nakapo ni alam sin narkadahanna. Amin mga tao nagdurugan. Na mataod din ang mga parsababan, biya dining kita tumambol kaniya. Sampay aon din ang mga kasahabatan sin Rasul. Imasubuha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Law niya, ya Rasulullah, bang ako diudugalan, amin kahunitan ako mag-iig kaniya, sindukal ko yaon. Kunin hinangon ko, ya Rasulullah. Laong niya bang kau nagtitindok, lingkod kau. Bang kau naglilingkod, pulang kau. Biha. Hati niya rin ang mga sabab sinuno. Asupaya mapinda impangannal mo rin hambok kahalan mo, pahambok kahalan, adakala inyan tumahin ang sabab, ikabawa sindukal mo. Ikaku sindukal mo. Doon haon, aon na waktu mapinda na yung kahanan. Bihat to inamuyin Panginoon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hambok riwayat bangkaw long niya diudugalan pag-air kaw. Biha. Pag-air kaw ang kaw diudugalan. Yan biyayta sin Ibnu Abbas, hawak to piya nga subuhan siya. Sin ini hambok sahabat, mga murid niya, bang unin hinangon bang kita diudugalan. Long sin Ibnu Abbas, bukon kalong niya tuwan, indugal yan, dahing ha syaitan, dahing ha kayo, lablab sing kayo, lablab sing jahannam. Nabukon kalong niya yung kayo bang sabulakan sin tuwig mapuong. Naamo yan to, hati niya mapuong siya sin tuwig. Nawag kau diuno ka lang, ando, kato ko pag-ay. Bang di pa maig, lakso na ka palang tuwig. Doon na ka humagom. Suway na maig na itong pagkaumig. Biha. Mataon, nasuway at tumatambol. Kita kau sinamuk sahabat niyong Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga yu ifta kaniya, mga yu nasihat. Ya Rasulullah, long niyo nasihati kuno ako. Ibtai ako, amin ha supaya makadawhat ako si Marayaw. Unin na si Rasul kaniya, la taghdab, ayaw ko magdugal.
Law niya uno pa ya Rasulullah, la taghdab, ayaw ka magdugal. Uno pa ya Rasulullah, la taghdab, ayaw ka magdugal. Masya Allah, nakatu na nga subo, nakatu in jawab din ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, sibuk din jawab. Amo yan to. Kalubaha, in na nga subo yan to, aun sipat niya roon haon, dahil ha mga rahan si pagimumungan, amoy nagdurugal siya. Ini mataod na, kaya sasakupan sing kita. Labi-labi na pag-arama. Bang kita imian, inhinang yaon, tuan, inhinang niyo yan, wala na saan nakaamo. Biha. Magtuya to mamulising, inyan to. Sindugal niya. Hisiw yaon. Nagpasaula-ula. Biha. Parahaling niya to kataan. Di iya to sumagda, pamukon aon doon, wala nakaamuhinang. Inya to hikakuyag sing kita. Si mga bariman, hikakuyag nila. Bang sila masagda, hikakanap sambil simpangan na nila patuhan, aun waktu hikasung pasin ilmu nila. Ay, kalong niya may tako siya dahil kuwan yan to. Hati niya lang siya naglalag sin ilmu sa bunan, masi siya mag-research bihan, maglawak. May takot to na sagda, maray bunalit yung kaniyan to. Suway kwad to bistahon bunal. Asupaya, sumong impangadji ko, lawakon kwad to. Oh. Sa taas mo, may takosong nakayan ka ako. Uno'y sabing dalil mo, ayari imbay tasun Quran, na, bangkaw yan tumatukon mo yung Quran, biyayta niya yan tutuan, sumong na yung pangadji mo ron hayan. Sarta, kawatukan mo na yung bunal. Biha, nampay hindi ka to, makaunain dugal, dahil sintumayma, sinamuyin, ini, siya sasagdahan kaniya. Ampay niya ito kapunahan sing kita masagda kita yatay manghod. Sabab di kita sa dahon bang kita nakauno, nakakukugdan, nakaamuhan. Bukon sa dawang kau ini sabuton sintaw naghinang kau sin marayaw. Gamanin niya ito pagpupuyan. Sartain siya manghindo apakay mo pa Allah subhanahu wa ta'ala kau nakakugdan. Bihan. Na, bihat to inamin hinangon sing kita. Yan in lawang panagnaan. Amo na yung pagdukal. Hikaruan niya lawang, amo na yung syahwa. Napsu, si manusia. In napsu, tuan, nakalando. Pila na in kauman, nagkangi-ngi, pasalan si napsu. Pila na in bunga, mangi, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, naon doon haon in napsu. Ingkis sa kankaron, in kabayan niya siya hadyendayahan. Inalta sin nini, alta niya yaon, wairong makasuog. Sumakawa alta sin kaibanan, namin kanapsuhan niya. Diha, pila na in lugal, nagkangi-ngi, pasalan sin napsu. Pila na yung kauman, kimangi, pasalan sin napsu. Yan, damikyan, suwayan, mapupu, sin tiap-tiap, hambuok, din kato, tanyo, in napsu sin kita niyo. Biha. Bang kita magnapsu, doon hakakuyahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon kita hakakuyahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hambuk hadis. Amoy in pag-ibug-ibugan, pag-ibugsan, magtagna. In napsu yan. Nasarta ingi niya rin doon, bang in kabayaan sing kita na sadya. Di. In kataan, sin nikmat din Allah subhanahu wa ta'ala, dirihilan niya na parusukuan in kataan. Pakaniya. In suko mo, bang siya jukok na rin mo rin mapataon. Biha, in tiap-tiap hambuk din kato tani. Biyaitaan si nini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah kasama bainakum akhlaqakum kama kasama bainakum arzakakum. Inna Allah subhanahu wa ta'ala ubus niya na biyabahagi. In pangadatan si manusia kataan, parsukuan, biyabahagi na inapakaniya. At ini aun na. Parsukuan si tiap-tiap hambuk manusia.
biya na sin rijiki, sin tiap-tiap sin manusia, aun doon. Na tartanto para ha, tiap-tiap pambuk manusia. Biha. Aun na pakanya, na may ta kita magnapso. Impuunan sin kita sa luway. Impuunan sin kita, mo rin waktu rihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala kabuhita. Amo yan. Na inyan subay matambul. Inlawang hikato niya, amo nin pagyanon al-ajala. Amo nin kaus. In kaus, yan matarang kato, sambil biyeta hadis, al-ajalatu minas syaitan wa tuma'nina minallah. Law niya in kaus, dahin ha syaitan, in kahumput, yan dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala. Yan. Maita yan, subay kita muna-muna bukon maus. Aun dumatong parkala, subay kita bukon maus. Sibo da ka aramala, sibo da ka uno-uno na pakaradyaan, halaw man sin ini kita, ini to subay kita manganal na marayaw. Ay ikaw, uno ba yan? Uno ba ini ni di matong yan, alamarayan, uno ba yan? Subay kita manghati-hati na marayaw. Bang kabubukaan Tuhan, bukon ka lumakso magturing atas simbay harap pababa, ayaw, panganal na ako marayaw. Suway aun kahumpot sing kita, hauno katan pakaradyaan. Biha, maun papag-usaha mura, aun kaya ibukan mo nung marayaw ini, ay na Tuhan, manganal na kita marayaw. Ada kala sambil papunan tamara. Biha, ayaw kita makubla si mga pakaradyaan bihan to. Inyan kataan pagpaibog sin syaitan anak kapu Adam hasupaya sila makagwa ng halikusan amoy in likusan kawian sin Allah Ta'ala tutukan sin ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inhi kaupat niya tuan amunin pagyanon al-hasad amunin jangki damikianin jangki amunin puunan niya in pag-ibog-ibog mo na amin inubog kau habok hinang napag-uus siya dumakan na runahan in napso pag-uus siya to jangki na lawi na kimangi inyan to na in hasad biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-hasad ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab in pagyanon lang niya hasad kumaon singkatahan amal mo hati niya mapupud biya sin pagpupud sin kayo harurungol in kayo tiap-tiap dungulan mo yan pa muna dungulan yan pa na malablab in tao aun hasad niya uno-uno na inamoy in jangki timubo doon kaniya ron hamok manusia isab aun kakitaan niya nikmat yan to jangkihon niya lawi-lawi na bang magtataw din nikmat sin tao yon magsusung na inuno niya inamoy in jangki niya bihan na ayaw magsipat in mu'min habihayat to. Ayaw magsipat in mu'min biya sin sipat na sabot yan to katanta. Subay hiig niya in dugal, subay hiig niya in syahwa, hiig niya in ajala, at walong tatambulon tayo niya un katanta, hindi tapagwaon, hindi tapalawayon ni Iblis na indunaon. Sababi ni Iblis, asal matarang makasuod ka to. In Iblis, ataw in syaitan, beta si Rasul, tajri libni Adam majrad dam. Lumaway in syaitan ha amin lalawayan si dugo si anak kapu Adam. Makasud siya palaw sing ginawa baranta. Naamo yan to. Sababin siya yan humakasakas kato din di halawm sin jantong ta ini. Bukon siya humakasakas kato din di hatay nga. Halawm sin daghalta sumud man to. Dampay biyayta pa si Omar ibn Abdul Aziz in sipat sina ini syaitan doon kato. Aun lang niya dua lokal doon han paglilintalintahan sin syaitan doon ha manusia. Inambok doon ini tumapok siya ron halom sin lungag sin ilungta. Bihan. Nawang kita makain na pagpasod mo sin tuwig pag ini pagwa mo sin tuwig ding halom bihan maraing lumi katan pagwa sampay siya makawa na di na sumud madto. Magbalik. Mahita, sabab in syaitan, in paglawakon niya lokal, pag-alianihan, in katan si malumi. Di siya maghali-hali roon na malano. Nalaw niya bang wala siya roon? Halong sin ilong, di siya haawa ka mo.
dapit Palawa. Di harapit Palawa ini. Doon siya hini tumapo. Inlupa niya yan lang niya, lupa ambak. Manjari, ituntun niya in sungay niya, rin doon hayaon. Haaba ka mo yaon, sumud mari palawang sindag halmo ini. Di ini hakasakasan, publiton. Nabihan, na dua. Asabi ito, subay na to ito, ini hatihon marayaw, sabab in kita ini, aon doon niya makadkato syaitan, di magbutas. Di magbutas. Sampai biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hambuk hadis, laong niya, ma minkum min ahadin illa walahu qarinan. Qarinun minal jinni wa qarinun minal malaika. Wayun hambuk din kanyo dong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam buat melainkan aundunan iban-iban niyo. Iban-iban niyo ring hajin iban malaikat. Biha. Na inyan long niya mga kasakas kanyo. Angkan na inta ubang isa-isa niya aun waktu yan nagbibis sarasan isa-isa niya. Maita. Sabab duay magkakasakas. Akasakasan sin malaikat harap pamarayaw, akasakasan sin sabihan sin syaitan harap pamangi. Naman jari in pikilan niya bihan may nang dua. Magto pamarayaw yung pamangi. Sabi ito isa-isa niya magbisara. Apwan. Nabihan to. Naman jari mga sahabat doon nakahadir waktu nagimumungan ni Rasul sin namin hadis yato, wa anta ya Rasulullah. Pangbiyak ka ito na ikaw sabi ya Rasulullah, aunday sabkay mo yan. Naam, law sin Rasul. Walakin a'anani Allahu bih, pa aslam. Inakulong niya, ini biya mga tiabang ako sin Allah subhanahu wa ta'ala, tungod sin amin yari ka ako ini, nakasudlong niya pa uno, paka-Islam. Tiapsiran sin mga sila, mananapsir sin hadis yato, impagyanulong niya sin Rasul, tiabang siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab sinamin niya on kanireng ha ini syaitan iwan nakasudlong niya paagama hambuk tapsiran long niya iniyad to na convert to nahinang siya Muslim inamin syaitan nito inhambuk tapsiran way long niya way siya na Muslim sa amuhadja di na siya makasasaw ha Rasul sallallahu alaihi wasallam di na mo inuno niya inapanasaw niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naamo yan to. Na yung kato, kabunahan tayo ni makonvert, yung may makadkato. Biha. Ang kan na, di mo yan mabis, tala mo, mataas pangadjit ngayon, di na sa masasaw sin syaitan. Di, tuwan? Di. Ukab in lawang, yari na biyita kato. Na, upat, hikalima niya, al-bukhl. Amo na yung kaikot. Ingka ikut demikian inyan katantan lawang sin syaitan haman yaw na manusia. Sumudian papag-ikoton kau. In katantan sinyan kay mo nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan katan biada sin arita rin kainayat to suway tamahinang pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kani mga kamahasan, taon din nga mga sasagdahan kanila, ang masabot, taon kita ni matiyara nila, ipangduhal nila magtuoy. Misan yan, nagpipinitista din nga tabo. Uy, long niya maningkat pakarayaw ini, buwan yan, yung kumay mo yan. Magtuoy, ipagdihil. Halong ito, andahan na mo eh. Nabiyan, yung mga kamahasan ta. Naamot yung pagyanon long niya, amot pituwa. Iamutan sin panghati sin pag-agama, di matungmon kanila. Sabi ito, di nila ipag-ikot. Inyad to. Mabaya sila mahinang kanila. Sabi ito, di nila ipag-ikot. Dahil mangi, dahil doon. Bukon pa isab kay mo, ipag-ikot mo pa. Na, matao din di madya to, habihan, kahanan niya. Yan, lawang, ukab. May tatong mag-ikot. Lang niya, in bukol, in asalan niya, al-khawf, min al-faqri. Kamuka dahil nga kamiskin hanggang siya mag-ikot ay ikaw na. In Allahu Ta'ala piyapan jari ikaw iatasan niya na ingkatantan. Sabab in agi sinini Rasul sallallahu alaihi wasallam
in Tuhan Rabbul Alamin nagbayta kato taniyo. Siya in nagpapanjari sing katantan sampai parijiki siya in nagpapanjari. Indun niya rihil na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Si Mu'da, kakuyakan niya, iwan sindi niya kakuyakan. Kita na kawayan, di madyato kato. In kafir, yan niya rapiya kakaon. Dililan niya ini rijiki. Parahal si musulang kaniya. Idamik yan in mu'min. Yan perkala di dunya. A'taitu dunya liman inna Allah Ta'ala a'ta dunya liman ahab wa man lam yuhib. Dihil niya na in dunya at niya amuin kaya-kayaan halaw man sin dunya ni katantan haamuin kakuyakan niya. Amo na yung mga bariman, iwan sin, di niya kakuyakan. Amo na yung mga kafir, dihil niya na. Sumagawa, walam yu'tid dunya illa liman ahab. Di niya hirihil in pag-agama, malaingkan amo na yung doon, amin makuyag isa sin pag-agama niya. Amin tumayma sin pag-agama niya, amo na yung dihilan niya. Bihan. Amin makadapang hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yung dihilan niya. Nabihan. Na ini kaunum niya kay napusan al-kibir. Amo na in launta sipat sin syaitan sin ni iblis sabab hangkan siya piaig sin Allah subhanahu wa ta'ala dain halaw man sin kasannangan sarta in siya ini piagwa na sin Allah subhanahu wa ta'ala dain halaw sin rahmat niya. At ini way na kaampunan kaniya. Di na siya rihilan si Tuhan Rabbul Alamin kaampunan. Basalan sinamuin hambuk sipat yadto. Amo na ini pagmataas niya. Pagpalawi-lawi niya. Bihan. Amo na yung pagyanunlong niya kibir. Kibriya. Amo siya mataas na yung hakatan. Subay hadya kaniya yung kata. Bihan. Amo yung pag-abugho niya. Haapo na to Adam alayhi salatu wassalam. Biya. Iya suman siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. May tak kawala si mujud kan Adam. Kumusta kau dia? Unin na rin niya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Piya panjari mo akulong ni ring hakayo. Insya yang piya panjari mo ring halupa. Sa kaula-ula pangatod niya in kayo mataas din sin ini lupa atawa inya to katantan mataas simbang sa sin kayo rin sinbang sa sin lupa. Tuan in lupa yaundo ning katantan kakaya-kayaan kawakan mo alam sin lupa bangmubiak mga kuan in lupa magbunga katan pamarayaw in kayo di siya magbunga pamarayaw. Bihan. Nah, impangasu. Aun ka ini kahoy timutubo laom sin kayo. Bangdiha dun niya tuan wayrun kawakan mo tumubo. Sumagawa halom sin narka aun kahoy. Piatubo sin Allah subhanahu wa ta'ala suko sin mga sila di mawaya sumud sulka. Amo na yung pagyanon sajaratul zakkum. Taluha kaannaha ruusus syayatin. In katan, in sangan niya, parahon niya, in katan, mga turun na amo na yung pagyanon long niya, sangi-ngi mandar long sin bahasa Arab. Sangi-ngi luparagbus. Inyad to. Ipangikigan sin mga tao, mga makakita kaniya. Da sumagawa, amo at yung pag-agawan sin taunarka, imbungan niya. Kaunon. Pagkaon nila magtuwihan, pagsud palong sin simud nila, magpasparan sila bihan, kumawa sin tubig, minum, masal sin uno. Impanganan nila lang sila makainom tubig, ini kumu inamin hagot sinamin, ay humagot inlong sin baran tiyan nila to, minum sin tubig. Pagtuon nila sin tubig, labi pa impaso, tuhan, sin tubig, amin inumon nila, ipagpahagpay sin laon sin tiyan nila, magkaputo-puto, in lungon-lungon nila. Ihan, maad na maripagwa katanta.
Amurad to. In kahoy tumubo hakayo. Mapuas dahin dito ay ron tumubo hakayo. Dahin ha mga kahoy. Dahin di hadon niya ini. In ini kahoy tumubo da siya halupa. Bang mo kitaon mabangsa siya bang di hadon niya. Biha, sampai pa adlaw akhirat, mga katawag tayo manghuran. Na, inyaon, nagdara pa siya sin kibir. Amoy in kibriya. Bagyanon, habahan sa Arab. Diara niya in katanta. Mga katawag tayo manghuran na akama Islam. Andok kayo. Pa ini, amoy sipat. Nasabot ta ini, unumin taod niya. Amoy ni imparsawaban sini kapag pulak kanat. Amoy ni imparsawaban hangkan tumaod intumpukan sin umat ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil haparsawaban sin amin unum lawang susuran sin iblis atawa sin iblis iban anak po niya palawman sin manusia. Sabing sila luhaya sila sumud palawm sin baran sin manusia. Biyata sin rasul sinarita kain na yato ini syaitan sumud palawman sin baran sin manusia halalabayan dugo manuhay kanila sumud. Na mura-murahan mga katautay manguran matambol na to yung mga kalawang-lawangan ini akabuhi na to lawakon na to biya dining katambol na to dahil ha mga mapatot na to hinangon bang kita rautungan sinamoy in dugal syahwa in amin kaos in hasad in kaikot iwan sin ka ini kibir suway na to ini tambulon muna mangayo kita pagpatilibon pa Allah subhanahu wa ta'ala sin ini dahin haamuin ini iblis iwan sin na nakapo niya mag-istighfar iwan sumambot kita sin kalimatut tauhid amuin yung piagbin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin iyaso mo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ni iblis bang unutuod in kabugaan niya dahil haamoy in himumungan sa sabot-sabutan lang niya dua in kabugaan ko tuod amo na in kalimatut tauhid imian kita la ilaha illallah kabugaan niya yan hikaruan niya astaghfirullahalazim amin mag-istighfar kau mangayo kau kampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala amuan tuod in ini masakit kaniya biya puno siya sin liyakot sin pudang mahit amo yan namataod pa rin doon amin magpatilibon kau pa Allah subhanahu wa ta'ala bang aun hinang doon hapikil mo inyaon bukon na haaturan pagdaakan sin agama imian ko magtuloy a'udhu billahi minasyaitanir rajim a'udhu billahi minasyaitanir rajim yan mga katautay manghuran in mapatot na to hinangon tabunan na to inamuin lalabayan sin syaitan tambolon na to yung mga kalawang-lawangan yan kaysa niya amunin dugal karwa niya in syahwa napsu in kato niya kaos in kaupat niya hasad jangki in hikalima niya kaikot in hikaunum niya takabul mga katautay manghuran in kitari manjari magtakabul sawab in ini way tagdako kaniya Allah subhanahu wa ta'ala in mapatot magdahay ini sabab siya in nagpapanjari siya in nagbabaya singkatan asawab ito hadlaw akhirat sukatun niya aynal jabbarun aynal mutakabbirun pagwaan niyo na yung mga nagdarasin takabul nila yan pagwaan niyo na yung mga sila yan amoy in ini di na sila wayron dihilan nila kapatot hababaw sing gumini sila inamin nagdararungan sing katantan way makapagbaya sila ra napagwaan niyo na hadlaw ini sa kaulaw lang niya tusukaton sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw akhirat na mura-murahan mga katautay manghuran amoy in dilan kita niyo tawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala awak ini sarta ini magpasampay kami sin salam dua maun kaniw katan mauno na binaybayan kamo nakabutang si muda halawman sin pagpula na to ini iwan
pakahula-hulaan, abutan sin suara, sin amuin channel na to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala, sarta wasday nga pagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala sin di matumo, ini marayaw rin di kato, pagsukor da isab sin kami hitukbal na mo, mga katan, amoy intima bang wala nagpati laul, hawang mayan ini sumambong in pakaradyaan na to ini, sampay ini ningyanan sin kami, ini hambok din nga mga halaman sin surga, na in kami manawag-tawag kanyo, amuin imeban kamo magbubo sin halaman ini hasupaya siya sumambo insyaallah subhanahu wa ta'ala, abutan sampay mag-anak apo, pagsukor na mo damikyan, amuin nyari kami nakatanong, hasawom, ini sin Amil Tower, pagsukor patagdapo kaniya, insyaallah subhanahu wa ta'ala, dihilan kamo sintuhan Rabbul Alamin, amuin parbahagian, dahil na amuin mga makaradyahan hinansin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala, damikyan in mga sila, amuin nagiiban kamo, sin paggasto, sin amuin in programa sin kita niyo insyaallah ta'ala, Allah ta'ala na inay nga tumumbas kaniyo, in kami rin na kami makatumbas, Allah ta'ala in magtumbas katot na niyo kataan, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.